Hak kan real terik mentau benai kelalengkot ke kurs emle asau kepo jong maharam sem shem ke bahak South West Castles District keladawan ke Castles Autonomous District Council banweng no shuwa shipor yu pa em niandors em yong kumus em ke hima maharam halor kejing keno bau news em la penok kambakla ya ke pisah jong ke hima ya kini kejing dawa kinoi lam jong ke kurs emle asau kepo kila pen pau leng bagi nom patai kebor hak kejing kendo hasilong press club ujuan sekretari ba flanless emle ulai thua bahadin kejing yo jingtep leng ba ka right to information haka bedai bat ka 18 share ka badai ka bha ba ka hima kan hab ban seo sha ke HDC kat kom ka kaifat jong ka RTI ka pau ba ka hima ka dap seo sha ke HDC nadu snam arajar nyo arajar pra ka bakot nyop khandai hajar san spa nyop pundro tingka nang ta jong ka snam arajar pra arajar khandai la seo nyop po hajar khandai spa tingka jong ka snam arajar khandai arajar sipo la seo nripu pra hajar ar spa tingka jong ka snam hajar sipo khatwei la seo prapwei hajar san spa ar pundro tingka Henry habak kursi mele maharam kalpan kopi ya ka audit report na ka HDC lapa ba usiem mula seo ya kini kepisa tang jong ka snam arjar sipo bar arjar khatwei kataru ka bakot tang lai pesan hajar news pa kandai pesan tingka mar kini ka pen pausai ba usiem mulai lambakla ya ki menteri bakiling do jong ka hima kan ku bijing ti jonga usiem ulawe no ikini lendo ibadai ki ikut jong ka hima maharam Henry hadu mentaki kandon Henry musuwang ju bori kini lendo we galong iba Armstrong sangleng ubadi basan jongkan kur sangleng nanta jongka kejimung jubori kejim penduk ya lengdok khain nong sendiri ba eden nonglang kejim penduk lengdok ya khain sakwang ya ba reling ramsi kini kam juga usim jongki imam haram upenduk dan uwen imat kadon ke basalendet ba temu ban penduk ya ki lengdok hapok ke hima ki hakabaya de berkijing ai kendo dus im klem datip ke office ke hima syak sorkar kini ilam jong kurs imle maharam kila keno ro bakat kum ke kaifat jong ka RTI lalap ba ke hima kempat dedo ya ke kendau syak sorkar Henry usim niandro ula ya ke kendau syak tanat irrigation kabaran hapan chareng ke balasoi daus im hak alai poi trek unaitung kasnam arjar sipo Nangta usiem ula ay ka khandau sa katanat polis bansna ka police station Haranikor. Ula dedo ro ya khandau bansna surok na umpong sa Haranikor. Ba ula sim ya ka pisa na ka office rekam jong deputy commissioners ka West Castles district. Kabal seo da katanat PWD roads.